हायनि हाय लाम सगो जतो खाजान दाखोते बुखुकसौना सिनि S.Tipra चैनल गदगमा सालनि यागुलो गदगमा दिनि यागुलो जों जतनो खातांलाय तंलायमानि नायना मुसुङै तंलायमानि बाहाय होनैनाय जों साब्रुम ब्रुमनो बिनि खबरनो एबा बिनि तमुं जामुंनो जों नायसिङै तंलायमानि बिनि खरांनो खोना बागै थिक दिनैनि जरावो bo haine hai social media o active ngai nukjak phiuka sini Bubagra ang belai hambai marwo motai rok nobo tangi male soi jorao soi hamari bai bo tinini salo krak ngai basai tomani bagai haibana bo hamiang puru belai sagrok ramai thangbai kya phiaba bo simia bo borok bli abuni bagai hamiang khanke ramjau sung jotono phia bini bekha kerak mabai tini bobo sahori tongko tini ni update sabrum brum ni update borok ni beskango social media ni beskango tubui tongo bos hawo puila jati si ungnani nangnai ulo sesini pati borokno hamjana nangnai nini pati salbo sakti borokno hamjaka hangkaga thiasak pati tongnai pheba borokno sakang hamjana nangnai o kok thairok o kogrok belai wan shok nani nango o kogrok belai hamjak mung kotor ni kok obo soi Bubagra simno khaimano borok bebana musungo haipano soi mutaini saman kok samani akok belai no kok kotor boro Saka puila jatini so torjagradi tawalati violation nani nangya khalok di साजा संजोतना सिनी मानथाय ये हमेशा बता नहीं भी रहता साका है। किसी सा खराइने आपके लोग आपके नाइबेला साथ रहते हैं। आज मैं कोई एमपी तो हूँ नहीं, कोई मंत्री तो हूँ नहीं, तो पोस्ट पावर का कुछ मतलब नहीं होता है। आपके साथ पब्लिक का प्यार होना चाहिए, आपके साथ आम जनता का प्यार होना चाहिए।